Evo nas natrag, ljudi. Nova epizoda, novi dan. Jutro je svanulo. Ja kopam Cobblestone. Hvala. Zahvaljujem. Molim. Kraćno. Inače ovaj server ima još... To snimamo mi? Inače ovaj server ima još i creative server, mislim pod server. Hunger Games, mislim. U biti ima survival, ima factions. Ima par svjetova. Shit. Je, počinite glupi. Kaj? Skoro sam crkvu na pola crkvu. Ovo sam išao skoro crkvu. Evo piše u chatu da možemo votat za diamond, iron i gold. Ali to na njihovoj stranici. Level 8. Kako smo level 8? Ne. Kaj je ovo? Nemoj to kopat. Tu je Matija nešto. To je malo dole kuća. Pa dobro, ali ostavi tu vodu, zato ne možemo tu kopat. Aha, krivo sam mu postavio, sorry. Wow. Matija, imaš ti koji teši pek? Ne. A? Ne, Zašto ne staviš neki? zato. Jer Ja nije. ovak imam bar negdje 10-ak, a ne znam koji da si uzmem. Svako malo mi dosadi. Skini si jedan Startek Finder. Daj pošalju link na Skype. Evo budem kad završimo epizodu. Evo ga. Ako imate Skype, slobodno recite u komentaru. Da vas dodamo. Da vas dodamo pa možemo igrati. Da. Kako mene zeze ova voda je. Muđim se tu doslovno. Kak je to voda? Ipak me zeza. Gledaju. Da se smiju. Što je tvoj prvi kat? Misliš na tom? Da. Za modu? Da. A što je ovo tu? Koje? To on počeo kuću valjda graditi, ono ko To je mislim. moja kuća. Ovo tu. To, da, gdje se penješ. A. Dobro. Kako bi treba ići još gore? Trebam bucket. Ja imam pri sebi. Čekaj. A ti, ja sve više imam osjećaj da ćeš pasti tom bucket. Urahe. Ne znam. To štimate. Jedem tamo gdje smo radili onaj kao mob spawner. Nemo tam raditi kuću. Na katu. Aha, katu, okej. Naraslo drvo. Možda sam mislio iz mene. Mogu sreću da je raslo. Kad ćeš sugarcane? Sad sam dobro napravio farmu drvića. Narasao je sugarcane, povrsim ga. Big leg time. Daj mi bucket. Ko? Bucket. A ko? Mači. Evo tam se ti bacao. Sad ono. Ne. Ovo meni laga, dečki, vratim se. Evo nas natrag. I? Ja kopam Cobblestone. Mislim, kopat ću ga. Treba mi za pik. A vidi mene, već imam dosta pikova sebi. Ih radim još 5000. I know James XD. Snimamo mi još. Da. Sad ne znam kad pauziraš ili...
A ne, pauzirao sam dok pišem lozinku da se logiramo. Da ne skuži lozinku. Oni bi to rado htjeli. 1, 2, 3, 4. Je. Vjerujte nam. Da je, 1, 2, 3, 4. Koje mi ima od Nike nema. Ne. Ali treba i nikog nik nema. Ovo je inače krekirani server. Da, mi imamo krekirani Minecraft. Hurio isto. On se zove Renato. Ja ne. Možda se skin sa jedna stranica. Ovdje vratimo se za sekundu. Evo što natjelo? Ne, niš bilo. Potter se desilo. 5,0. Znači, ja nemam premium Minecraft, nego sam uzeo skin sa jedne stranice, a link od te stranice će vam biti u descriptionu. Znači, samo kad idete ulazite u Minecraft, kad imate launcher, umjesto svog nika stavite nekakav nik. Da, ako imate premium jedino, onda imate sam. Imate taj skin. Zašto je unutra pumpkin? To za farmu koju je Matija napravio. Gdje? Nije, to je melon seed gore. Pa ima, ali pumpkin seed je često bila. Koliko drva? Dolazim gore. Trebam poboljšati šio. Imam te. A ne imam te. Dobro ljudi. Ili tako se kaj spanuo, ako se nije prekidamo epizodu. Isuse. Skele se spanuo, creeper, spajdi. I Skele je dropao bonce. Čekaj. Ne, miće sam. Letim nutra. Još jedan Skele, još jedan, dva Skele, Renato nutra. Mislim da nisam. Ti unutra? Ha, pravednički hitac. Ajde on. Da. Sakupite. Dobro ljudi, ovo je bilo to za ovu epizodu. Idemo se drugoj. Do tada, doviđenja.